To hagani ke porpat ngidani ke ban aingu biang yau try. Nama bangio gani ke lat ia ke ban ia bentalang bat pi. Sesisin pat ia gani ke jinghikai ke bang aladep ong lupa ke de ke bakham jrong. Bat ke bang keren siapa ke jingkhot ke jong blay. Ia ki khanar ngut ki apostol. Tinggi lai poi menta syadu syaka jinghikai ke ba buon bha ke jingede bat kini ki apostol. Tengah ngej bakalong ke jingger khu pi shibon. Ngaladep keren yau Thomas. Bat ngedengej bau Thomas aga jing punya Bible jonga. Bat pila yo ngau katukan ni ki jing peni ki jing isyam ki jing ngau thu jonga yo ni uwei ni ki apostol ki bekrau. Kepenlong yang abangan ong banganum not setiaban khot yo u. Kumbakhat lang ki wei u Thomas u ba artetien. Namanga yo iya ke bakhat do uklem artetien. Ula syakri yo blay ula yaine adu ke bakut. Ulalong u apostol bekrau syagari India. Baru layap kumu mata jong try. Badaga wege sngi un sinsharlem. Bat ki khat arngut ki apostol. Hagata ke jingwan ke jong Jesus Christ. Agani ke pertai. Tengah kwa bangan ong ipi agani ke por. Ngin ya ter ia kaban pen ikat bala. Ngam ong mga lalut nrei. Kat bala. Nganyale ia kaban pensyai suki jai. Yapi syapang kinegi apostol baro. Namar ngasyam ba teng-tengi khot laningi keren ia ki apostol iki sunran. Don na preng jong ki bobon ki banget ki ba mda tip hai ke kerteng jong ki la sip himda pledging madiru namar ba piperkhat bet ba kam dan kam hadu kata-kata. Don patru ki bopli ki bobon ki mla hibanyo jing tip shibon. Teleng ba kani ke jing hikai ke jonga ke basuk ke bapila ban sngot ho. Ngakwa ban wanra ia kani ke jing tip syaki katugan ni ki brio ki ba ngangej. Ki ba mdadon ke jingla ban tip ia kini ki apostol. Te hagajuk ke poru ngadon ru ia ke ban pen pi ba iwei pi wei ikerteng lani ke wei ke kerteng jong kini ki apostol. Kadang laga jingmut, kadang laga jong ke jing tumu ke jong blay. Bat kadang ke jingmut ke bakin jamin siyam mabo blay jet ikini ki apostol. Tengah khams ngotenat banuan ra ikini hoat kendiat ika jing tip nagadiyang jongki. Hang nugi syong kum nugi im nrei. Kabanga khams ngotenat kadai bangan keren syapang ke jing mentoy jong ke jing hikai ke bakin jamin siyam. Naga jing im jong ini ki apostol. Tahagini ke por ngini pet pat ia kini ke wei. Nang ini pudi biang. Yau Lucas kelenang ke Henry yau nadu urkhat ke bakat arter terkong. Kalau jaru agi tegi sngi baula lek no asyaw luaman duai ulah sa'ru berosmet agi jing duai hau blay. Dalam mi ke sngi teo ulah khat igi senran jang una ki teo lejit khat arngut ia kiba ia gitaru ulah khat apostol iu siman iu bekerteng Petrus iu Andrew para jang iu Jakob iu Yohanes iu Philip bariu Bartolomai. Iu Matthias bariu Thomas iu Jakob u Khun u Alphaios. Nginadap keren iu Thomas bat minta hakini ke jingikai. Ngini keren syapang ke Jingkhot ke jong blay. Iau ni iu Jakob u Khun jong Alphaios. Fi la ai kerteng iau ni iu Jakob u Khun jong u Alphaios. Hakitu ki por. Kam dadon ke jing ai jaj ye brio. Bun sien hi ki ai ia ke jing kerteng jong ki rengkat bat kene ka ke title le si kata ke kerteng ke jaj. Da ke ki ai kerteng iu kepala ni keparat. Padahal kita daw pinlap ang ni kidan sibon ba ki Jakob. Dengan sepenta pensyai katan rayau ni Jakob uba hang ni agabau Lucas ulat ho. Utho u ai kerteng u Jakob u Khun jong u Alphaios. Te kadan ru kajing tho aga Bible ba
kani ka kerteng ka baong u Jakob u Khun u Alphaios kadonru hakane ka Bible haga gospel ka jong u Marcus ka nang ka baar la pin pulien na khot ka bakhat saw ko ang katba unang ya no nang ta ula yo iyo lebi u Khun u Alphaios bo shang haga Jingkhot ti ula ang ha u to bot yang ti ula yang bar ula bot yo pigadon ka jings ngau klumar jong ki bobon ki nong tho haka jingi day bat kani dan gi baong ba kiya day shipara ba uni lebi bat u ne u Jakob namar la ay kerteng ya kini berangot bagi digi Khun jo Alphaios tengim de tip ya gata la ka day ni am nrai yau ne brio yau ne u sunran mshimla tho shibun ba aga Bible shim dan kerteng lani ki jingle lani ki kam ki jong shim tho shibun la buri ia uni brio but kam shim dan setia kanu ke jing tho ka ba shai ka ba laban pen shai ia uni brio kumbalong yo petras kumbalong ye gitu giwe tinga kwa bangan pen I fiang ne ba yau ni u sunran la tho tang ha ka por ba lis da kini ki apostoli kumu Matthias kumu Lucas ki tho ye gini ki jing tho but ngan chipule gini wat u Matthias o bo record gini ka por bo jisu jet igi sunran u ong kum ne ga lanang ko ba ship ho ga khat ka ba ar ong ki kerteng jong ki khat ar ngot ki apostol ki la long ki ne u benin ko simat ni u bala khat u Petrus u Andrew parajo u Jakob u Khun Sibedi u Yohanes parajo Philip u Bartholomew Thomas u Matthias nongkrong u Jakob u Khun u Alphaios fi la ay kerteng yo ne u Jakob u Khun jong Alphaios nagata daw ka bahayi ki nong tho abagi wat na makam da don jing tho shibon wat naga Bible ru yo ne way nagi sunran u ne u Khun u Jakob u Khun jong Alphaios namar yaw ni u yakani ka kerteng Jakob haga Bible kadan bon magani ka kerteng Jakob ngala de batay kandiat haga por banga batay siya pangu Jakob u sunran jong Jisu u bade para try jong Jesus Christ lakhat u yakani ka kerteng Jakob kadan bon pala haga Bible nagata ka daw ka bahay ki brio begin tip u ne u de kumno tu de kumno tenrei kat bala ngan siya pensay fi kandiat ba ya ka kerteng Jakob la ay kerteng kumhang ne lanang ko bisip horu la ay kerteng yaw ni u Jakob hang ne pilap yo Jakob u Khun Sibedi fi we Jakob u de Khun jong Sibedi we pat u de u baki khat u Jakob u para jong u Jisu we pat u Jakob u de nong yalam ha pa balang ha Jerusalem we pat u Jakob u de nong tho ya ka shithi ga jong Jakob tiu dan sauni u Jakob pat u Khun jong Alphaios naga ta daw kalong ka ba ye kinong thoro ya ka ba kinwat jingtep uno de u kinu ki Jakob la la ga jong tinga kwa bangan sipen fi kandiat age ne por ba le si pindan jingtep kandiat yo ne u Khun jong Alphaios u ne u Jakob u Khun jong Alphaios namar ba klem tho shibon yo ne brio aga Bible dengan pen fi kay gadaw kabanga jusngot nat ban kren gata fi aga Bible abo blay u buri o klem long ya kinong tho kumu Matthias kumu Marcus kumu Lucas kumu Johannes mo ki ba tho ye ga Bible u Paul Petrus lada u blay da u minsi mo khot u klampen long ki bakin thoi e shapang jong kinu ki brio ga Bible kamot u de blay hi u baburi ye kinu ki brio fi de na ka daw kadan ga plan ga jong blay ga jing tumu ga jong blay ye ki way u blay pen pao ye ki way buri tinga kwa bangan shipen fi kandiat ye ka kerteng ka jong ne u Jakob u Khun jong Alphaios kadan ka jinghi kai ga kraw ba nagani ga kerteng ga jong namar ladapin pule la sibon preng jo pipim de poi per khat igata ngan pude mga gani ga por balasi gani ga de sa jingkan mai pi ba pindup tibro fi yaw ni Jakob
la ai kerteng ru kumne haga gospel ke jong Markus ke lanang ke bakhatsan naga dkhat ke Sao Paulo ke bu yigini kiktien ke ong kumne la don ru ki ken thede ki bejingo na sejingai ha pedeng jong ki don ke Mary ke nong Magdala ke Mary ke keme u Jakob u Barit bat u Yoses bat ke Salome kini ru men bau don hagille ya kile jubot u bagi ju shekri u bon ki we ru ki ken thei ki bele ki ulam bat u she Jerusalem fi hangi kat kum ki nong tho ki khot kerteng yo ni u Jacob u Barit Jacob the less hagik in English u Jacob u Barit but hakajing pule Bible jonga ngasham yane ba uni u Jacob hagne u Khun jong Alphaios la ai kerteng yo u Jacob u Barit Kasi pimpoy berkat ikata bala ai kerteng u Jacob the less la ne u Jacob u Barit Laban ong ba la ai kerteng Jacob u Barit yo u namar kawai ka daw le si u day u ba khamrit laban ong na u khamrit le si ulang yonga mau day u ba khamrit aga bijinga day shipara namang isi ong Barit nang ta kalaban long ro bau day u ba khamrit aga met kerenyang mau kerenyang renyot chong u le si gade ka Barit nang ta de ngalaban ong ro gumne ka khamrit ru kedai ka ba ngan si ong na kumno mdatip sepang jong uru haga Bible nang ta de sakaway ka ba nga siya mga kedai ikumba la da ka klempen pa ko babal haga heka Bible ikumba uniu Jacob la ai kerteng u Jacob u Barit namar ba le se u ikumba dadon kame Pi kani kektien ke ba nga puli yang ni ke ba ai kerteng Jacob u Barit ngayo ibon bahagi nong tharo ki ong hi ba uniu de u Jacob u Khun jong Alphaios Tengaro nganget ye gata namar ba ye kiwe ki Jacob aga Bible tho bon man re uni tho tang kendia Tengah kwa bangan keren ni kendia haga bagen jamin sem ngajus ngot nat bai gata ngajus ngot nat ye gata haga jingem bau blay habau buri ye ke kerteng ye ke sngi ye ke tarik ye ke benai ye ke nugolu habau blay buri u blay u don laga plan u yo i ba kitu ki brigi don laga jong ke jing tumu ko bano blay ba sngut ho abu khadiki walit glet ba wat la daw niu Jacob u Khun jong Alphaios da pau da tip haj pang jong u but hang ni bangi puli mentalak ai kertengi u Jacob u Baren walit glet pila pin buri pila pinong ba dalong important ngani da don kam Nasi bulengkot no berit aga yeng re walit glet ya gani ga jing shisha ka bangan pin ipi ning kong Kataka day laulong kumnuru Uday ubadan ke Jingkhot ke bahajrong haga ketien ke jong play udan ke Jingkhot kumu apostol jong Jesus Christ walik kelat igata ke Jingkhot ke jong play yo ni Jakob u Khun jong Alphaios ke day ke ba kraw kata nama banyo ya ke Jingkhot jong kini ki kat arngut ki apostol Kadai ke Jingkhot ke bahalor, ke bahajrong, ke bahkerpang, laban bu dengan kektien, ke badan buram haga hima ke joplay. But habau play ula khot iki, ula jet iki na pedang jong senran ki bobon, but ula thung iki ki apostol, kabamut, bau jisu uklam bakla, babu jet yo ni Jakob u Khun jong Alphaios.
Wat la da ben pau yu hagi Jingkhot shibon. Pen banu ne brio don ke Jingkhot ke bakrau no play. Pinda pet yo ne brio udan shibon ki eki bakrau ke Jing im jong balai nga ong kumta. Namar unono brio uberan ke Jingkhot no play haga Bible. Wat la da Bible ke klem tho lut. Henreken mau u Jisu klem baklaba u khot yo. Ke ministry ke jong uge de bakrau. Ke jingpen sleh uge de bakrau adu kata. Ke jing im jong uge de bakrau ngan sepeni shu ipi sedien. Herek kabanga kwa bangini keren mendag sngi gede. Ya kita kibau play ula khot ongo Bible. Wat ladak ke klem da pau. Henry kat kum na kani ktin ke jong play hi wap so Paul utho yeki senran let's say yeki ne ki khat arngot ru ngam ong bo tho tang ki nen rai ngan penuan ne kani khot aga jing dei ke jing khot ke jong play ke apostol u ong kum ne aga shiti shiki nong rom ko nong ko pra ke khot ke bar bu kanda u ong ki ne ki ten namar yaki baula itho lupa ulat mulu paru ban long ki besidur ken ba dur ke jong khon jong u bo ni along u bala khan kong hapdeng ke bobon ki para. But yaki baula tmulu pa yaki taula khat. Fi pet ba yaki apostol ki de ki bo play ula de tmulu pa yaki. But yaki ta ki baula tmulu pa yaki taula khat. Wala iklat ikata. Ula de let wat, ula de shamiki, kila de kendo badu Jisu. But ki de ki belong fit yaka Jingkhot ke jong play but ula de khat yaki kerpang. Yaki baula tmulu pa yaki taula khat. But yaki baula khat yaki taula pen kesan ro. Te yaki baula pen kesan yaki taro ula penan buramro. Fika nega de khat kadai ka bapide pin sngot ho. Wat yaka jing em jo ki brio ki jong play ki popon yang ay fi ay gini ki snirong ide ban kin mau ba. Bamday mangi ba yo jing penem namar bagi jiet yo play. Mday mangi ba jiet ban rung hagata ka jing khat jong play. Hari de play wa khat yangi. De ma uba khat yangi. Ka Jingkhot ka jong play yangi ka kodor palat. But wali nyaw ben yang ni ka Jingkhot ka jong play. Tip la da fi tip bau play ula pen fi ula wanwat fi ula sham fi ula khat fi. Haga no ka kerdan jong ka jing im jong fi khat. Haga no ka jing long jong fi play ula khat. Kin mau ka day bau play ula itho ula pai fi. Baru ula khat. Bari kita gi bola khat ye kita on pen kesan. Bari kita gi bola pen kesan ye kita on penan beram. Fika ni ka jing hi ka iga bakrau no ni u Jakob u Khun jong Alphaios. Na sotanat bandang keren ni ka jing shisha ba. Na pipet yo no brio. Pila pinong bo klem da tho gi gospel. Klem da tho gi sau gospel yo no brio. La ai kerteng pen man u Jakob u berit. Tengah kuat ngan sepeni fi gani ke par. Sengap ana magani kan mentoy fi. Wat la da kumno pi klem tho yu ula ni klem long kumno rei. Da pi puli pat hakikam jeng ki apostol kal nong ka benengkong. Ngan puli na ka khat ka bakhat lai ka ong ye gini giktien. Nda kilala ya poi hapo kile kius ka kamera ka bahaneng. Haga begili syong. U Petrus baru Yohanes, u Jakob, u Andrew, u Philip baru Thomas. U Bartolomai bat u Matthias, u Jakob, u Khun, u Alphaios, u Simon u Shiram, u Judah u Parau Jakob. Kini barok ila yai ne daga wiga Jingkhot aga Jingduai lem agi kintai baga Mary ka kamiu Jisu lem bat kit para jong ude. Hagi tagi sngi hebu Petrus ula yang apa nang isran ute ka jingyalang ki brio ka lang jen shispa arpaunga. Fi kini ki apostol hang ne ki bau blay u Jisu ula khat kerpang. Don na pedeng jongki ki bam da pau kerteng hak ege begile apa kane ke gospel ka bala tho de gini ki saungut ki apostol. Wat la da klem tho ege kerteng ke jongki ngas ngongu yo blay.
Pila pin ong bagi baklang no, ki dunang no, ki klem pau kurteng, ki klem le klem don ki mau. What let glat ya gani ke jing shisha. Bahagani ke kam jo apostol gul nong go beningkong. Kadai ke lenong ke bedan kam tam haga jing shekri blay. Bahagani kadai ke last part jong ke ministry ke jong Jesus Christ. Kadai ke benta ke bakat do yu Jisu hagani ke pertai bau nia don lang bat kini ki kat arngot. Shuai ke bun kiyo shupeneng uda ong iki. Piwat let no na Jerusalem. Ap ya ke jingkular kupa ke bau ong. Pila yos ngau nga. Naba shisha u Yohanes pen baptis daga harian pen baptis yu pido men sim khoit sekendiat sngi hadu menta but piu in da habau Petros but ki sunran kilet kiyo shika kamra ka bahaneng Jerusalem la aingo yu play wat la da kalong kumnu kini ki khat wengot ki sunran light no Judas ki ubalayap no andrei ki khat wengot ki sunran ki pau ke kerteng jongki baki donlang ha ke kamera ka baneng ban up yu ke jingkular yo mensi mekhoit bonwan ke sni Pentecost but baro khat wengot ringkat bat utu u Matthias mo tu balajit banlong u apostol ga jaka jong Judas kini khalar ngor kat berki kin thairing kat berki weipat kilong ko masis pa arfungot wat leklat begini kidei ki brio ki bo bleu la khat kerpang baki yo ban shong haga jaka ka bo mensi mo kho jong blei nabneng wan hiar haga jaka jong Jesus Christ bala kiu no shbeneng wan hiar ningkong haga kamera ka baneng hakini ki sispa arfungot bat begini ki sispa arfungot ki yo pdiang ya ga bor ka jong umensi makhoy ngakwangan pen ep kata hagani ka por krang ba pinom sngot ho bakla balay klempen pau kerteng yoni Jakob Khun Alphaios khambon hakini ki gospel Henry la kalong kumno uni u apostol u Jakob Khun jo Alphaios udei ubayaine ban bot il try ber alais nem shiteng uyaine ban bot il try wat adu bau yap hado bau mi pat ulang faithful lagi jing shekri de briu bu kodor bu krau ulah bat ia kata jingkhot ke jong blay bat u Jisu ulang fit ia u ilong u bau ulang fit ban khot u ia ke bau dan benta po ke kamera ke baneng bau ni op diang ini ke bol ke krau palat tengah kwa bangan suong ifi ke ni ke por ngapa ke jing pensle ka bahiar hagani ke sni Pentecost Kabaka Bible kada kran shai baki tli dingi mi aga kli jonki aga dor jonki tli ding ngakwa ngan ong fi gani gapor kini ki tli ki bapat penat ki badong aga kli jonki ni sispar pumut ka kran ga jingpen sle bari ga bor jong play ga krau badana po jonki Pitarai uni Jakob Khun jong Alphaios kaleno ege Jingkhot yo hato kaleno ege jing shekri blay jong uba adin bula yo kat ege ni anointing fi ngakwa ba binyo iye kata ba mdan ka eke ba laban ong no mdan kat kani ke jingpen sle mdan mano laban yo ban uniu Jakob Khun jong Alphaios uyo ege ni jo tengah kwa bangan ong fi nganut ban ong wat la daga klem yethu shai ke Bible Henry kidan ki wepat ki jingtho ki beshabar ki bi yethu bau new brio ubadan kani ke jingpen sle ku mo apostle ulalong wayna ki kenja missionary ki bekrau ki ba ke jing shikri blay jang u kalakta iya ke tu ke perthai ke tu ke por namar katkum ke jingtho uni u Jakob Khun jong Alphaios kidan gi betho ba ngam danget ne na sing ngam da priang than ki tho ba uni u yalap Jerusalem ba ki peno yu ni jong ka temple ba u yap kumumata andrei ndangala pulia ba haye ge history ke bobon ge jinga dei bat
kini gi apostol ngas ngau ya hap bat ke Jingkhot jong ki pun bahagi nong tho ki tho ge jo bagata ka dei ba uni u Jakob u Khun jong Alphaios u apostol ba krau u la yo igni ge jingpen sle na gni ge kamera ga baneng bo men sim khoi u hiar ho ulami ban yalap ia ke jingpen im ke baleng bau Jesus Christ Shatai Shakitan Persia. Ia ke mementangi tiap kum ke Iran. Pi day hang tanga kuang anong fi. Wat lech perkat bau nu priu de beret. Mudur fi ulech sya Iran. Ke Persia bagi onga ke tuku poar. Kam day ke besuk banyalap Jisu. Sya gitu ke priu. Sya ke tuku jaka kam tam lele gitu ke poar. Bat uneu priu lelech banyalap. Ban yang hag tu jaka ban perta yo try ubalong nong penem jo ban it ho yo Jisu bala yap ado bala mi pat ban ngai ngo yo play na ga benta jong uniu Jakob ukon jong Alphaios nga nget agi jing pule Bible jong abakini barok khat we ngot khat ar ngot ngat baru Matius namar lada pipule yaki jing tho ga jong Yohanes ga gospel ga jong bau tho ba yaki jing le gi bau Jisu le lada tho ma lada tho yaki ko po ko ngat rai bawar ga pertai ga nam yam yaki kitab yaki ba deben tho komot wat eu Jisu ru krem de tho lot ke e bau le apo itu ga license nem shiteng de wat yaki jing le jong ki apostle ru krem de tho lot de krem tho lot iru yaw ne u Jakob u Khun jong Alphaios ngakwa ba pintip igane ba wat lada klem tho klem ben bena uneu briu dan ke jing shekri play ga bakrau ban lecha Iran ban long missionary ban yang gumunong elap bakrau haga to ga jaka ga be haga bagi briu kim tre setia ban priang yo Jisu kum Messiah une ula shim igane ke kerdan ban lek ban ko ngo ige Jingkhot ga jong play baru play ula payu shega to ga jaka bat ngas ngutunat bangan shu ong ipi kendiat lese ngan keren tang yune hi aga de por ba une brio o apostle kumangan ong biang sajisian ulayai ne aga jing shikri ulayang scam baru blay dengi jing gi bobon nganget wat ladam dan bada keren bon chipang jong on rei ngan pule pi ko ga lenong bat nganget bagani ga lenong kan penshai pi yagi jing shikri ke jong ni u apostle pi pinda pule ia ke gospel ke jong Matius nagalanong ko bakat kendai na dur khat bar pulai ngan pule gani na magalong ko jing mentoy pi baro u Jisu te ula ong hagi senran jong u shisang ong pi ba kada e no yo ruspa bana episode apa ga himagi beneng pat rung ong pi ba ga khamja me ga ut ban sut leng bai ga tliuturnia ban yo ruspa ban sut apa ga himau play Henry ha bagi senran jong gila yo sngaw kita gila kendit e threat gida ong ba kum tau e ubala ban lajim o Jisu te abo la kmi iki uda anki de gibriu kata ka bamla de do play ki ke bro gilong bala singapa mo onna kum tau Petrus ula yetho barula ang hau hakmi ngila ino yeki ke bro ban ngila yebut ya me abo kum tangin yo ayu o Jisu te ula anga ki shisha nga ang hapi ba pi ki bala yebut ya nga haka jing pentamai andau kono breu un shonga ge ket ka buram jang piru pin shong ki kat ar ki ket ban bishar ki kat ar ki jaj Israel
Fi pinda puli hang ne. Fi yo iya gane ke jing ong ke jong Jisu habau jubab iya ke jing keli ke jong Petras. Na Quran syapang ke jing kalong ke kham yo badan spa baun le syapa ke himau belai. Bat udah ong ke kham suk iya ke ut bagan rung leng ba ikli turnia bani berus pa amsud apa ke himau belai. Sehingga nom de Quran kata. Balai Jisu Quran kumta. Pitip abau Jisu ong ka kham jam ko ut bim sut lambai thli tu nia ka ut kam la ban sut apoi thli tu nia la no ro pinum la re Jisu ong kadang kham suk i ko ut bakan sut lambai thli tu nia adu ka tau Jisu Quran kamut kata kajing sitom jong berus pa ban net bineng kala sitom ba nda shi pupule ya kata ko re kajing mut ka bakan jamin sem ka dan hang ne khandiat ngan Quran si shabarna ka subject khandiat Fi habau Jisu Quran ni kani ong ka khamja me ko ut bal sut lambai thlutunia bani berus palm sut pagi himau blai. Fi ka jing puli Bible janga kamut bau Jisu u yitho ba ki badan spa gam lai beneng. Fi way nagi example gi bakrau u badan spa shibun tau de sakayos. U Jisu le irong ka yeng jong u ni ubri udan shibun ka spa u angan aino shiteng nagi jing dan janga shigi beduk bat ladang ngala shimklap ngan siu sausha kamut de bri berus pa. Lakhnyum lagi farsi rubuli rong lang hagi yeng jong. Hari haga tu gusni tapi pulil nang bakhat kanda jong Lucas. Kada yithu shai bau Jisu ong Yosarius. Haga ni gusni ke jing penem kalawan haga ni yeng jong. Kapamut ba Usarius wala daw de buri spa uyolay pinang. Fi indray napi pulipat haga juhi kalau nang bakhat pra ngambak law Lucas utu usam law beruspa. Uklemyo ya gajing penem wala da wat play nama bau ye spa Jisu ang khelit di no spa jame bat ai ge beduk upet artan fi da fi puli ge ni ge khat ba pi bin su tho bau Jisu ummut ban ong bagi berus pa kem nait peneng la ban ong bon ba ge berus pa ge ban nait peneng namar habagi la shem try leng ba ge jing kir khu ge jong play ge bau penlong ki begin yo spa kilala ye ge ban krishan shibun ke kam jong play la dam don pisal dam don spa pin ye tray ge wani mot bamakikin siya ino kila krisyan si bon si kamblay kila IT la kajong kajing MP3 kin siya kinumyo al rung si himaw blay kamot kum tao Jisu bukuran ni gani udan kajing sngot ho kabajuleo fi ubriu berus pa ngaba ubriu berus pa lada umla ban sngot ho kaspa barabor kapin sneu yo ubriu Andre yau besnut ho pat yau blay la daw ruspa kamlelay. Balay. Nama pi ke spa barobor kapin sarong, kapin sngaw he, kapin sngaw sarong, kanyaw benyi giway. Fi, daw Jisu ang kasuk iga ut bandrung lambay tliutu niya kamut ndahabaw beruspa sngaw ho iya ke jing im jang Usngaw sarong mo dan spa udah sngaw he igiway kadar ke jing so sarong ke jing meng. Unum lahi bandrung. Sebeneng. Nama pimla alit bineng bat kajing serang. Fi ila da fi haban rung. Fi itliu tunia de berit. Lada ka ut kadai ban rung itliu tunia kan haban rit. Kat tu itliu tunia. Kapamut lada ngi mut ban neci bineng. Ngidai ban yahat daga lenti jong kajing sengoret. Banginum sesorang haga sepak ke bangidan. Banginum sengau khan haga jing dan pisah jengi. Bangidai ban nang ban kersan ke kamplay ban peji ke beduk ke berjenjar. Lada fila ban penrit ila dia kum tabal baga spa kamla ban pensarong fi pidang la ban rung sigi himau blade da ka besuk ban ngakwa baga nong fi ga ni ga par ba bidin snow tho baga barung sigi himau blade kam de ga jing le ndrai ka dei da ka jing ai ga jong Jesus Christ da ga jing pen ban ngakwa ga nong fi ba Jisu Quran nang ni Ukraini ga bri ga barus pa khnang bakin snow tho bagi nom ya sarong ha ga jing em joki ndawla dep Quran ni ne ngan jubab ye gani ke jong Jakob Khun jong Alphaios fi nda habau Petrus ukuli wang hakmi ngila inoi ki brong le bot ngini ayu
Uji so ang shisha nga ang pi ba kibala ya bot nga aga jing pentamai ndau khonu bre un shong ga khet ga buram jo piru pin shong ki khat ar ki khet ban bishar ki khat ar ki jai Israel pin shong ha ki khat ar ki khet lembalu jisu ban bishar ki khat ar jai ki Israel yano ban pin shong ha kita ki khat ar tali ki khet hatom dei bo ong jisu ki khat ar ki apostle kabamut ba u Jakob u Khun jong Alphaios un shonglang hagaju ke khet ringkat baru Petrus bu Jakob u Yohanes compare pi pau nam kan no u Jisu u nombu no yu ushrut wat la da klem da pau e haga Jingkhot pen ban un shong haga khet ke jong u ringkat baru try haga ta jing ayom jong jing pentamai ga bakren ya ka she jasnem jong jing su ndau Jisu wan jing ne ga pertai ban sinshar ang ni ga pertai ulang mo u usiem jong jing suk an komyo saitan she jasnem bat kini ki khat arngot ringkat yoni u Jakob u konjo Alphaios un shonglem ha khat ringkat bat ki khat arngot ki apostle bat unong bishala ne unong sinshar ye ki khat arjat ki Israel katno peace ngongo you play bo play de kraw wala imot bo play wino yoni marbu klem pau ngaling nga siya yo iya ni gaway bagi beri bam da pau kini o khambon ga bainong ha ga hima ga choplay kapama ka day gibriyo bala khampao kibala itho de gibriyo la ya ay buram de gibriyo la ro de gibriyo la paulot bara bagine gen khamdo bainong nge nrei ublay unum ino ru yaki ya gaban kerkhui ki ban pensyong ki ya get ka bo play lo bo mo Petrus pauna u Jakob ru u senran jong Jisu pauna la pipet bahayo Andrew yu Philip yu Thomas kini ki pauna yu Yohanes kini ki brio pauna mga Bible khamtam ni le yu Petrus la da keren sa yu Apostle Paul kini ki brio bala na pau shisha man nga kwa banganong fi kini ki por ole klet kini hadu ini ki sindan ki bampao lagi beran ke jing shikri ke bakodor baru belayu tip belayu klempen pau but belayu pen pau belayu tip tenga tuai bau belai un pensyai fi lembang ni ke jing keren ba u Jakob u kunjo Alphaios hagawai ke sengi pensa yo i un syong ke kat but un sinshar lang yegi khat arjai ki khon Israel ngasngongo yo belai na kamta kita but syai ke bangan penkut ngan ong kumne uni u Jakob u kunjo Alphaios kat kum gi Jingkhot kumangala deb ong mene ulet no ban yalap lane ban shakriyo play sa Persia sa Iran but kat kum gi Jingkhot ki ong ba kila peniap yo u apo Iran kat baudang yalap nama jan baro ki apostle ki day ki ba yap kum ki marta ki ba syayap na kabentau Jesus Christ ki ba syak raikli ki ba syak sanar pna ki ba syak khos ni syak hangading kum ta ter like no tang u Yohanes u senran jong Jesus Christ u dona ga dal nang Patmos u bleu pensa yo u yap kumayap lang gi para brio kadaw ga day bau kwa iya ga ban ay ga kitab jing pen pao re like na kini like na u Yohanes baro khat wengut ki yap kum gi mata na ga bentau Jesus pi bale ble ki yap ki mata namar ki mata ki lang u sembah wa im na ga bentau ka jing roy jong ga gospel bat ki mata barbor ki don ha ka jaka ga ba kli ba ha ga hima ka joble na ta daw Jesus ong Petrus ang ne ba pigi balay bot yanga ga ayom jong jing pentamay ngan pin shong apo ga khet ban bishar ki khat arjat ki Israel na ta daw
u niu Jakob u Khun jong Alphaios u deu mata u bakrau u apostol u badanbar u nong yalap u banuot u briu jong play u balang faithful nganget agawe sngi pen sa yo I u play un penan buramot ya kaching imcho dengan nget kani ke jing kai ka long ke jing khu go bakrau fi ling ba kani ke Jingkhot yo niu Jakob u Khun jong Alphaios trying aingo ya me play bangalaman wan rai gani ke jingtip khndiat shigi bobon but bakan long ke jingkul khuru ya ke jing dei but ke jing shakri ke jing ya me try mangini o ke jing hikai na gini ke prio ngai lut shame ke buram kin try nam tang ni ke tien ke jame but ke tuai ba menda ker khu ya baro I besngap ha ke kerteng ke do chisungi tuai amen to blen ker khu ya pi ko blai shibon